Ako di ay si Maribik magmagulanon, inaliasan og tingkarol. Ako usa lang kasimpleng babayi nga dunay simpleng pangandoy sa kinabuhi. Ang mahimong nindot ug baslay ang akong buhok. Isa manggod sa akong problema ang akong maong buhok sa ulo ug dili ang buhok sa ubos. Dugay nako nagagamit og mga nagkadaiyang panghidhid sa ulo, pero maskin isa, wa joy muhiyang sa ako. Hangtod sa nahimo na hinuon nako kining dakong problema ug mibugna na kinig dakong kagubot. Ako, ginganlan nilag tingkarol. Ginganlan pa ko nilag bahog ulo. Kay gisimhot ko no nila ang akong ulo, baho ko nung anso. Sila, dili ganahan mo tapad ka nako, kay nanimaho ko no kong anghit. Ako pong amiga, ginganlan nilag tukmo. Gwapa ba ninyo? Umapad yung mga ulo. Huy! Birnis na baron, basi mabuyagan mi. Punot-hui po ninyo mo. Ay, B. Tira ba miss niyo mga sikreto ha? Sige na, uy. Sige, uy. Pagid sila, ila ko no mig isalbids. Kay kuno, mga baho daw mig nawong. Mootong nabuhat sa akong amiga, nadumugan sila. Hoy, Rosa! Hoy, Anita! Saan yung mga ingon sa ako, Sa amuan, ay? Nga, bakit may gulo? Bitaw. Oo, to? Sa man? Sa John? Sa John, ang tinuod? Ay, nandyan! Galo mo! Ayoko ko! Pero nagmahay man sad mi kung kami pa'y nadumugan. Gisakitan ko sa ilang gibuhat. Unya, nakitaan pagyud nako sila sa plaza. Pagkakita nila nako, midagan sila. Unya, wa pa sila idawtan nga binuhatan sa akong amiga, dili unta sila mudagan. Ingon pagid sila pagsulti. Pagsimhot ko no nila sa ulo sa akong amiga, baho ko no pong anso. Baho ko no ming anso, ingon nila. Ngotong paggawas na ini nga shampoo sa merkado, mipalit dayon mi, kay sa brand palang daan nga UWAK Shampoo. Murag sa paminaw namo, muhupay ug muangay jud pud sa amo ang buhok. Ngotong dali dayon ming mipalit sa tindahan, aron testingan kini nga shampoo. Ayo! Ayo! Dito yung UWAK Shampoo, day! Madali lang ginaingon nga UWAK Shampoo. Sus! Hindi ito ba, ani? Hindi nga lang ito. Ayaw na ito, day! Isa talaga kumagalit! Milabay ang pila ka adlaw nga dinamitay na mo ni ini. Nakaingon jud mig pet malu. Dili lang pud jud buhok ang mibago ug minindot sa amuha, pati na pud ang among aura ug karisma.
Coloma, nakaingon jud sila dili na daw mi bahong anso, kun dili nanimaho na daw mi UWAK Shampoo. Karon, baslay, kumot ug nindot na ang among buhok. Busa karon, dili na ko si Maribik magmagul-anon, kun dili ako na si Maribik magmalipayon. Sa mga mitan-aw ni advertisement, palit na og testing kini nga shampoo. Kaya aduna kini UWAK lauryl sulfate nga alibyo sa tanang problema sa buhok. Kay gikan kini sa exotic ingredient nga nagagikan pa sa nasod Pransya. Maong palit na.